Okey, ini adalah cara untuk kita masukkan password apabila save kepada PDF. Pergi kepada file, save as, kemudian di mana kita nak savekan file lah seperti biasa. Katakan kita nak save di dokumen ini, and then tukarkan kepada PDF, klik options, kemudian pilih encrypt the document with a password. Okey, tick ini dan okey. Jadi masukkan password. Password must be 6 characters and 32 characters in length. Okey, masukkanlah password. Sebagai contoh saya masukkan di sini between 6 1 2 3 4 5 6. Okey, re-enter password 1 2 3 4 5 6. Okey. And then saya save. Cara masukkan rajah Okey. Ini. Okey, boleh pergi semula di mana kita savekan tadi. Okey, ini dia file. Okey, nampak? Dia dah keluar password. Jadi kita perlu masukkan password lah. 1 2 3 4 5 6. Open file. Okey, sekian.